Presbyterian English School Lungchhuan hi September ni somni panga sangni panga khan school academic Thar sangni paruk atanga tanturin din ania school din kuma hian KG chau hon ania kumtinin class pakhat zel hon belin kum sangni som pathum atang khan class 8 thleng hon aloni veta ani kumsangni som pathum khan Directorate of School Education atangin permission hu ania tuna hian SDO not van lai phai hnuaia a ommek bo school din tira chuan tuna kan hmu Goshan Senior Hall a hian an kalve noa classroom po mumal taka ti a theilawa parda te zarin a thei anga class lak chhozel ani Goshan Senior Hall a hun rei tak an kal nuin class te alo pun bel se lawangin Goshan Sunday School Hall tlangpui panga hian anin son chhole a Sunday School Hall hi arem chan anga classroom te sakbel ni in a thei angin helai hmuna hian school an kal vele a helai hmun chep taka school kalreng chu chhadi lovin khati hunlaya school managing board committee chuan tuna school omna hmuna hian building saturin ro manna asiama ahmun po JCB manga laitir ngalani school building chu a thei anga sak chho ania sumlam atam thamlo awangin achung rangwa abanga thingphel le rangwa manga sak chhozel ania class 1 atanga class 8 thleng sakri ania August ni som pathum sangni som pakwa chommadar soma upa arlal soma Goshan chairman in school hi ahonga luazui ngalani KG1 le 2 te chu Goshan Senior Hall an lakal ri ani miti ang puin school nei lo ma se zirlai te le zirti tu te chuan thei top chhain lim takin school an kala hun le ni te an chiar liam ve zela he skula kumnga zet an kal nuwa van doi thak takin January ni somni pakhat sangni somni pali pathiani zan in khom hlan dar sari le chan ve vela achan shiat lovin le bungrua engma su mumal man lovin school building chu akangral tavek maya zirtir tu le zirlai nu le paten mituinin school kanglai hi an thlir liam ringot mai ni a thei anga thel ni ma se kang mei hi puiturin thli a tha ema thel hlei thei ani lo akan tuk January ni somni pahni thojan nia VC malak na in khotlang hnutlang nei ania akang seng hoile school kal lailok na tur tu chingpa hola atul tho ania mi zathum chuang an thok chuak bok ani School Management Board Committee ten ngai tua na sang sengin malak dan tu te an ngai tua ngal chara tran pui na hi mun sang atangin polte Goshan te school le mi mal atang te in aron lut renga tin Mizoram Sinot atangin sum thanem tak aron lut bo sumlut ang mangin malak tran chau ngalania February ni somni thole nia rora chuwa natlang nei ania hi school building Thar saknana natlang nei masak ber ani thingte zaitir ngal ni in athei angin thlenzel ania March ni somni pakhat nilai thotan ni jingdar saria Management Board Committee ten aban masaber tur phunin chongtrai na nin hun an manga upa arlal soma nu hun hi mangin atong trai zo a aban hi committee ten an phun ngalani
a thei anga malak chhozel ania work supervisor hnuaya mystery le helper den thei top chhoin hna an thok zela atul angin kaushan hnatlâng te nein school naupang te po an hnatlâng tam hle a tin KGP kaushan hmeichhia le pavalai te point thei top chhoin hma an la bawk har satna lutuk omlovin school hi sak chhozel ania February ni somni thole niya bultan chu bultan ani atanga ni zani somni pathum hnuwa school building thar hi lwa theya hon aloni ta ani school building thar hi September ni somthum thotan ni chhnuwa Reverend Dr. Kel Longzwala Executive Secretary in charge Mizoram Sinotin zirlai ten malsom an chan theinan lom takin ahong ani Helai school la kalnau pangtetana malso na Lungchhuan mun le zirtir tu te tan po alim taka rong an bol na mun ani theinan ka honge làm hình ảnh hậu tụ tên ý mê cả
te ho ye store havin là mà hi kan Mr. Pot ay sama ada nama itu dan kok may hanulahi nama itu atu ya itu mo itu pro kimi kha thu tharo le moi lo chin ma ma duai alang lo thu khat man lo do ri thu ya ma chi lai pos man chi oh ai hang au hi a he ro lan nia an to non le to hang au hi chu hello School building honzo hian Kaushan Sunday School hall alom na hun man ania zirlai le Kaushan mipui kal an thanem hle bo laya school building thar hon na hun aron mang le thei hlap mai te hi kan lom le ani hun kal rei lo wanga pathian thu ka chiaranga ka thong trai anga chumi zo chol program ang hian kan kal sun zo mai don nia pathian tu thiang lim chiar ni ngai tha ang lalpan in asak lok chuan asatu te chuan an thok rim thon mai ani lalpan khopui avon that lo chuan aveng tu chu aming thon mai ani ji taka in thova tlai taka in chola thorin na cho ile thin hi in ta na thon mai ani hetiang hian ami du tak chu chu với là hiền ngay thầu được cái mô hay làm hiền ngay ăn cắt thiếu sấy rồi ngay thầu là hay cho bộ hình hòn cho nên ở trà đòn này mô cắn nụ nó chiết na lâu thêm tê hiền mình thì sẽ rất thấy nhẹ rồi in lâu tuần xuân đàn nó zirin mà sốt ốc phá na làm ăn thấy đấy mình Helaya po insia kan school du tak building nuam tak le thatak khazam school building saknan hian chengnoi somhni pathum singruk sangkwa zanga somkwa paruk manral ani a tha sang khat zasari somli pakhat vel man ani